тамошобинони иззатманд салом. ҳеҷ як кирдори хилофи қонун беҷазо нахоҳанд монд. меъёрҳои қонун танзимгари адолати иҷтимоӣ, баробарҳуқуқи одамон, таъмини низому тартибот, озодӣ ва сӯҳбихтиёрӣ дар ҷомеа мебошад. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст ки ин лаҳза оиди содир гардани амалу кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок ва боздошту ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардани гумонбарони ҷиноят барои шумо маълумот медиҳад. дар студия бо шумо эҳсон абдуллозода. санаи 12 феврали соли ҷорӣ хазиначии нуқтаи фурӯши сӯзишвории ғайрат дар ноҳияи кӯшониёни вилояти Хатлон бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шуда беш аз 22 000 сомонӣ тасарруф гардида буд. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти Хатлон сокини 35-солаи ноҳияи кӯшониён ҳамчун гумонбар боздошт гардид. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкорамон полковники милитсия Офоқи Қодириён. барои одамкушӣ қонунгузорӣ сангинтарин ҷазоро пешбинӣ намудааст. мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи кӯшониён дар ҳудуди маъмурии ҷинояти махсусан вазнин одамкуширо ба қайд гирифтанд. ин ҳодисаи мудҳиш санаи 12 феврали соли ҷорӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Азия нефт ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайрат 82 воқеъ дар деҳаи чакиҳои ҷамоати шаҳраки бохтарёни ноҳияи кӯшониён бо бераҳмии махсус содир шудааст. аз тарафи шахсони номаълум ба қатл расонидани хазиначии фурӯши сӯзишворӣ Шаҳрванд Ғиёсов Қандаҳор Ҳотамович соли таваллудаш 1975 сокини деҳаи Чоҳорбоғи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ масъулияти кормандони милитсияро баҳри сари вақт ошкору дастгир намудани нафарони ҷинояткор дучанд намуд. малакаи хуби касбии кормандони милитсия даст дод ки дар муддати як шабонарӯз шахсияти гумонбар муайян, ҷиноят ошкор ва гумонбар дастгир гардад. содиркунандаи ин ҷинояти вазнин ки аз ҷои ҳодиса фирор кардаву мехост ба вилояти Суғд равад, хушбахтона аз ҷониби кормандони милитсия бо изи гарм дар ҳудуди ноҳияи Варзоб дастгир карда шуд. ин нафар Абдусамадов Муҳаммаднабӣ Додарҷонович соли таваллудаш 1991 сокини деҳаи чакиҳои ноҳияи Кӯшониён мебошад. тафтишот муайян намуд ки Шаҳрванд Абдусамадов санаи 12 феврали соли ҷорӣ соатҳои 4-5 бо роҳи пинҳонӣ ба нуқтаи фурӯши сӯзишвории дар боло зикр гардида омада ҷараёни хати қувваи барқро хомӯш менамояд ва вориди утоқи хазина гардида бо истифода аз корт зиёда аз 20 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими марҳум Ғиёсов зада охиронро аз ҳаёт маҳрум кардаву аз дохили ҷевони оҳанин маблағҳои пулӣ 22 605 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. тавре аз нишондоди гумонбаршаванда бармеояд ӯ бо марҳум Ғиёсов шиносоӣ доштаву маблағи 8000 сомонӣ қарздор будааст. дар ҳолати сари вақт барнагардонидани қарз байни ҳарду муноқишаи лафзӣ ба миён омадаву гӯё ба иззати нафсаш расида дар ҳолати мастӣ қасди кушторро дар замири ӯ бедор намудааст ки оқибат ба фоҷиаи гӯшношунид ва хунин анҷомид. корчара ҷои корхонам гирифтам. света вақтам киштам, света будам, света киштам, дар худашуй кард. корчара задам, чанд та корча задам, даво ҳолат намедонам. ай хазина хуй кардам, ҳамин пулои судагидам, пула гирифтам, рафтам. бехабар аз он ки ҳаёти инсон дахлнопазир аст ва ҳеҷ кас бо ҳеҷ баҳонае наметавонад инсонро аз ҳаёт маҳрум созад. нисбати гумонбаршаванда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ гардида бар асоси қисми 2 моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар прокуратураи ноҳияи Кӯшониён парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва тафтишот идома дорад. раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳ ҷавонон паҳнкунандагони воситаи нашадорро дастгир ва инчунин ташкили фасодхона аз ҷониби онҳоро ошкор намуд. гумонбарон дар паҳну фурӯши навъҳои гуногуни воситаи нашадор дар пойтахти кишвар даст доранд. зимни кофтков аз онҳо як миқдор маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. гузориш дар ин хусус. кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ дар доираи як амалиёти махсус Шаҳрванд Мирзоев Парвиз соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ноҳияи Синоро боздошт намуданд ки манзили зисташро ба фасодхона яъне ҷои истеъмоли навъҳои гуногуни воситаҳои нашадор табдил додааст.
мирзоев парвиз бо ҳамаслакони худ суҳроби рустамхон соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи сино, ҳамсараш алиева мадина соли таваллудаш 2006, муллоҷонов илҳом соли таваллудаш 1985 ва валиев наврӯз соли таваллудаш 2000 сокинони шаҳри душанбе дар ин ҷо ҷамъ омада ба истеъмоли воситаҳои нашадори нави ҳашиш ва метамфетамин машғул мегардиданд. дар хонаи ман суҳроб, илҳом, зани суҳроб, наврӯз меомадан, қариб 1 моҳ меша мегирифтан, меомадан суҳроб рост мекард, мо мешитем якҷоя, як кругда, ман зануш мисол се бачи дигар илҳому наврӯзу мекашидем. ман ин кори худам пушаймонам, ҷавоно накунем ҳамин кора. ман ҳам ҷавонои ёшра гуфтанем ки ҳамин маводои муқаддира истеъмол накунам, саломатида завал дора, асосан мардинагида. хонакай парвиза тӯли 1 моҳ мешавад истиқомат мекунем. чикор ба машғул ба устогӣ машғул будам, ҳамин истеъмоли маводи мухаддири бангдона истеъмол мекунем. ҳама касасу мепартофтем, мерафтем, мегирифтем, меомадем, мешитем, мекашидем. воситаи нашадори психотропии метамфетамин ки дар бозори сиёҳи нашаҷалобӣ ҳамчун кристалл маъруф аст, сунъӣ аз намудҳои ба усулҳои кимиёвӣ ҳосилшавандаи мухаддарот мебошад ки хавфнокиаш аз ҷиҳати зараррасонӣ ба саломатӣ, майлу вобастагӣ ва одатнамоӣ ба он аз шаклҳои табиии воситаи нашаддор бештар аст. мутаассифона имрӯзҳо асосан ҷавонон ба истифодабарии он майл доранд ки оқибати он ба одатнамоӣ ва нашамандӣ меанҷомад. як миқдор маводи психотропии кристалли мусодира гардида низ метавонист чандин нафар ҷавони дигарро мубталои нашамандӣ гардонад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо дастрасии моддаи 205 ташкил ё нигоҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашаддор ё моддаҳои психотропии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда корҳои тафтишотӣ идома дорад. дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чораибнаи оперативии ҷустуҷӯии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак 4 нафарро бо гумонбарии паҳну фурӯши воситаи нашаддор боздошт намуданд. аз ин гурӯҳи нашаҷалоб наздики 6 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар доираи коркарди ахбороти оперативӣ ва баргузории маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони милитсияи шаҳри Норак як гурӯҳи муташаккили нашаҷалобонро дастгир ва ба миқдори 5 килограмму 950 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш мусодира намуданд. инҳо маҳмадҷонов Муҳаммад соли таваллудаш 1986, зодаи ноҳияи 5, истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Зокиров Ҳайдарбой Зарифҷонович соли таваллудаш 1995 пеш барои муомилоти ғейриқонунии воситаҳои нашадор суд шудааст. Бобоев Абдулвоҳид Абдуқаҳҳорович соли таваллудаш 1992 пеш барои ҷинояти авбошӣ суд шудааст ва Миркалонов Амонҷон Абдуҷабборович соли таваллудаш 1989 ҳар се сокинони ҷамоати хиссеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд мебошанд. чорабиниҳои тафтишотӣ ва оперативии кормандони милитсия муайян намуд пайроҳаи ҷиноии ин гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ ки аз 4 нафар иборат аст, масири дуру дарозро фаро гирифта, онҳо дар паҳннамоӣ, хариду фурӯш ва интиқоли маводи нашадор ба кишварҳои хориҷӣ даст доштанд. роҳбарии ин гурӯҳи нашаҷалоби трансмиллиро дастгиршуда Маҳмадҷонов Муҳаммад ба ӯҳда дошта воситаҳои нашадорро аз гурӯҳҳои қочоқбар ва нашаҷалоби ҷумҳурии Афғонистон тавассути ноҳияи 5 дастрас ва ба шаҳри Душанбе интиқол медодааст. сипас тавассути ҳаммаслакони ҷиноятиаш ки сокинони ҷамоати хиссеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошанд ба вилояти Суғд интиқол дода, тавассути шарикони ҷиноияшон ки шаҳрвандони кишвари ҳамсоя мебошанд ба дигар давлатҳо интиқол медоданд. пайгирӣ ва назорати оперативӣ пайроҳаи ҷиноятии гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб нишон дод, ки гарчанде дастгиршудагон ҳангоми қабул, интиқол, паҳн ва фурӯши воситаҳои нашадор аз роҳу усулҳои ғайриоддӣ истифода намуданд, маҳорати баланди касбии кормандони милитсияи вилояти Хатлон нақшаи ҷиноятии онҳоро барҳам зада, ҳамаи онҳоро дастгир намуд. айни ҳол нисбати дастгиршудагон бо моддаи 200 қисмҳои 34 ва моддаи 347 қисми 2
کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت جنایت‌های صادرنموده یک گروه دزدان را آشکار نمودند. این نفرانی به جامعه خوفناک برای پنهانی از مغازه و داروخانه‌های حدود شهر وحدت مبلغ و تلفن‌های موبیلی را تصرف نمودند. شرح این جنایت‌ها در گزارش نوبتی. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت مکتوب جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اوریون فارم عاید دزدی اموال داروخانه مدد و عرضه شهروند رحمانوف خیام در خصوص صادر کردن جنایت دزدی در نقطه فروشی تلفن‌های موبیلی وارد گردید. برای معین و دستگیر کردن صادرکنندگان کردارهای جنایتی کارمندان میلیسیا در شهر وحدت مجموعه چوب‌های اپراتیوی جستجویی راه اندازی نمودند. نوارهای ثبت‌نموده کامرای مشاهده‌ای از گروه دزدان درک می‌داد که با استفاده از نقاب و خیلی ماهرانه دست به تصرف کاری زدند. کارکردهای جستجویی و استفاده متدهای اپراتیوی نتیجه داد و گمانبران دستگیر گردیدند. اینها رجبوف ابوبکر سال تولدش 2006، شویف پرویز سال تولدش 2004، شریپوف اسماعیل سال تولدش 2007، آریپوف ابراهیمبک رجبالیویچ سال تولدش 2005 و یک نفر نابالغ ساکنان شهر وحدت میباشند. گمانبران سنه 2 فوریه شبانه با واسطه تبر و اوهامپورا در کوچه 20 سالگی استقلالیت شهر وحدت در داروخانه مددی به جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوریون فارم تعلق داشته را شکسته وارد آنجا شده از داخل داروخانه و 3 عدد کامپیوتر را دزدیده به جمعیت مذکور نزدیک 70,000 سومانی ضرر رسانیدند. اینچنین نامبردگان با این واسطه در این نقطه فروش تلفن‌های موبیلی به شهروند رحمانوف خیام تعلق داشته را شکسته از آنجا 30 عدد تلفن‌های موبیلی گوناگون تمغه، 20 عدد ساعت‌های دستی و از خزینه دکان 2000 سومانی را تصرف کرده در عموم به جبریده 50,000 سومانی ضرر رسانیدند. وابسته به حالت مذکور نسبت گمانبران در اساس ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. جنایت‌های قلابی در سمت خرید و فروش منزل‌های استقامتی در بیناهای بلندآشانی نوبنیاد وقتی آخر از جانب مقامات میلیسیا بیشتر به قید گرفته می‌شود. شخصان میانه‌رو و برخی مسئولین شرکت‌های ساختمانی با استفاده از باوری میزاجان یک منزل را به 2 یا 3 نفر فروخته مبلغ گذاران را سرگردان می‌نمایند. وابسته به مردم فریبی گمانبران جنایت‌های قلابی گزارشی ما تهیه شده است. با سرعت رشد یافتن اینفراستراکچور پایتخت، مرکزهای مأموری ولایت ناحیه‌های کشور با خصوص ساختمان بیناهای استقامتی بلندآشانه‌های معاصر واقعا هم دلیل آن است که حکومت مملکت برای وسعت همه گونه فعالیت‌ها از جمله شرکت‌های ساختمانی امکانات‌های مساعد را فراهم کرده ایستاده است. روز تا روز افزایش اهالی در جمهوری تاجیکستان زیاد گشته، شهروندان به منزل‌های استقامتی نیازی جدی دارند. بنابراین در قلمرو کشور بنیاد بیناهای استقامتی از طرف شخصانی به این شکل تجارت مشغول بوده زیاد به مشاهده رسیده ایستاده است. باعث ذکر است که واقعا هم شرکت‌های ساختمانی در شکل زمانوی گرفتن بینا و انشاءات در مملکت سهمی نظررس داشته در تامین جایهای کاری برای کارجویان وطنی نیز نقشی سازنده دارند. اما متاسفانه بعضی از صاحبکاران یا خود شرکت‌های ساختمانی در روند بنیاد بیناهای استقامتی از نیاز شهروندان به منزل‌های زیست نه از راه عدالت و انصاف بلکه با راه قلابی با استفاده از باوری شهروندان در اندیشه درآمد زیادی مالی‌اند. متاسفانه یکی از مسائل تشویش‌آور که سبب نگرانی جامعه گشته ایستاده است این افزودن جنایت‌های قلابی وابسته به فروش منزل‌های استقامتی نوبنیاد است. جنایت قلابی چه طوری که تحلیل‌ها نشان دادند سال در داخل کشور تمایل بالاروی را کسب نموده حالت نگران کننده و بازتاب جمعیتی را پیش آورده باعث شکایت‌های گروهی شهروندان به مقامات گردیده است. یکی از سبب عامل‌های افزایش این جنایت به نظارت ماندن حالت خرید و فروش منزل‌های استقامتی نوبنیاد و نداشتن حسابات یگانه در بعضی شرکت‌های ساختمانی اینچنین سوءاستفاده بردن خود قلابان از نداشتن دانش حقوقی و سادگی و زودباوری بعضی شهروندان میباشد. بخصوص در سمت ساختمان منزل‌های استقامتی بلندآشانه حالت‌های زیادی جنایت‌های قلابی به قید گرفته شدند که شهروندان
аз ҷониби баъзе роҳбарони ширкатҳои сохтмонӣ мавриди фиреб дучор гардида ба мақомот муроҷиат карда истоданд. танҳо дар 5 соли охир дар пешбурди муфаттишони мақомоти корҳои дохилӣ 23 парвандаи ҷиноятӣ оид ба 1400 ҳолати ҷиноят вобаста ба қалобии баъзе роҳбарони ширкатҳои сохтмонӣ ки дар натиҷа ба шаҳрвандон зиёда аз 300 миллион сомонӣ зарари махсусан калони моддӣ расонидааст, мавриди тафтиш қарор дошта, бештари парвандаҳои ҷиноятӣ барои баррасӣ ба мақомоти суд ирсол карда шуданд. гарчанде муроҷиатҳои шаҳрвандон ки бо зарари молӣ дучор гардиданд аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда бошадам, вале мутаассифона дар бисёр мавридҳо барқарор кардани зарари молии шаҳрвандон мушкилиро пеш овардааст, чунки ширкатҳои сохтмонӣ роҳу воситаҳои гуногуни ғайриқонунӣ ва суистифода аз бовариро истифода намуда маблағҳои шаҳрвандонро аз они худ карда як ҳуҷраро ба ду ё ки зиёда аз он фурӯхта ба шаҳрвандон зарари махсусан калони моддӣ расониданд. бинобар мушкилоти ба миён омада ҷиҳати пешгирӣ намудани тасарруфи маблағҳои шаҳрвандон борои қалобӣ ва ба танзим даровардани муносибати байни фурӯшанда ва харидори манзили истиқоматии навбунёд вазорати корҳои дохилӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ирсол намудааст. илова бар ин шаҳрвандон харидорони манзилҳои истиқоматии навбунёдшавандаро зарур аст ки ҳангоми харидорӣ кардани манзилҳои истиқоматӣ барои минбаъд ба доми қалобон ва зарари калони моддӣ дучор нагаштанд аз QR-коди кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намоянд. дигар масъалаи ҳалталаб дар он зоҳир мегардад ки имрӯз ширкатҳои сохтмонӣ хонаҳоро бе таъмири дохилӣ нимбуд гузошта бидуни гузарондани қубурҳои обу корез, гармидиҳӣ, хатҳои нерӯи барқ ва ғайра ба шаҳрвандон мефурӯшанд ва соҳибмулкҳо корҳои минбаъдро бе риояи қоидаҳои меъморию сохтмонӣ худсарона анҷом дода истоданд. дар аксари биноҳои бунёдшуда ҳатто болобар лифтҳо насб нашудааст ки ин мушкилии ҷиддӣ аст. дар натиҷа соҳибмулкон солҳо таъмири хонаҳои нимбудро идома дода ба кашонидани маҳсулотҳои сохтмонӣ, хишт, қум, хокаҳои гуногун, дару тиреза аз поён ба ошёнаҳои баланд, лифтҳоро корношоям ва саҳну даромадгоҳ ҳамзамон роҳравҳои биноҳоро вайрон карда истоданд. зимни санҷиш маълум карда шуд ки дар шаҳрҳои душанбе ва ваҳдат муҳлати муқарраргардаи сохтмони 42 бино гузашта бошад ҳам то ҳанӯз нотамом боқӣ мондаанд. ҳамзамон дар 7 бино бе иҷозати комиссияи қабул шаҳрвандон зиндагӣ доранд ки он ба системаи гармидиҳӣ пайваст карда нашудааст. бо назардошти мушкилҳои ҷойдошта, пешгирӣ аз афзоиши ҷиноятҳо дар самти хариду фурӯши манзил ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бо дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати таъмини шаффофияти равандҳои сохтмонӣ, ҳимояи ҳуқуқи ҳиссагузорон, пешгирии ҳолатҳои фиребхӯрии шаҳрвандон ва рақамикунонии соҳаи шаҳрсозӣ чораҳои мушаххас амалӣ шуда истоданд. аз ҷумла сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе ба насби QR-код, кодҳои махсус дар даромадгоҳҳои майдонҳои сохтмонӣ ва шӯъбаҳои фурӯши биноҳои истиқоматии баландошона оғоз намуда, инчунин тариқи паёмак низ ба дастгоҳҳои мобилии шаҳрвандон огоҳии ҳуқуқӣ ирсол гашта истодааст. ин иқдом ба ҳар як шаҳрванд имконият медиҳад пеш аз харид ё бастани шартномаи ҳиссагузорӣ мустақилона ва фавран маълумоти расмии марбут ба сохтмонро бисанҷад. бо нусхагирӣ намудани QR-код тавассути телефони мобилии шаҳрвандон вориди низоми ягонаи электронӣ мегарданд. ин платформа манбаи расмӣ ва бо эътимоди иттилоот дар бораи сохтмонҳои биноҳои истиқоматии баландошона дар шаҳри Душанбе буда тамоми ҳуҷҷатҳои пеш аз сохтмонро дар шакли шаффоф пешниҳод менамояд. дар як лаҳза истифодабаранда метавонад мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои заруриро аз қабили қарори лоиҳакашӣ, мувофиқаи нақшаи кул, шиносномаи бино, хулосаи экспертиза, қарори иҷозати сохтмон ва иҷозати оғози корҳои сохтмониро бисанҷад. کارمندان قسم مستقل حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه یاوون نیز یک دلیلی به سحر جادو مشغول گردن ساکنین ناحیه مذکور را آشکار نمودند. گزارش همکارانمان اوید کردارهای مردم فریبانه این سحرگر آماده گردیده است.
бахши оташнишонӣ дар ноҳияи Ёвон дар баробари пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар кирдорҳои зидди қонунӣ саҳми назаррас дошта бо машғулшавандагони фолбинӣ ва сейру ҷодугарӣ низ муборизаи беамон мебарад. Машғул шудан ба сейру ҷоду ва фолбинӣ сабаб шуд ки нисбати Мусалламова Гулрафтор соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи кӯчаи Абдураҳмони Ҷомии ноҳияи Ёвон таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ шавад. Номбурда дар хонаи истиқоматиаш ба ин гуна кирдори ғайриқонунӣ машғул шудааст. کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در ناحیه یوان ضمن سنجش اخبارات اپراتیوی مشغول شدند به سیر و جادو و فالبینی شهروند مسلمه و گلرفتار را آشکار نمودند. نامبرده در خانه استقامتیش همچون چاره‌ساز با وعده دلگرمی برطرف سازی کینه و حسود بر عوض مبلغ پولی به کارافتادگان خدمت رسانی می‌نمود. خواندن دو و سخن‌های بافته و تخیلی اصول کاربری او میباشد. ضمن مشغول شدن همین گونه کردار غیرقانونی و خدمت رسانی به یک نفر مزاج خرافاتیش بر عوض مبلغ معین حقوق ویران کننده بازداشت و نسبتش در اساس ماده 482 کدکس حقوق ویران کنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب شده جریمه بندی کرده شد. ضمن از نظرگذارانی منزل استقامتی او قلف، اسپند، رشته و دیگر اشیاهایی که برای چنین کردار غیرقانونی استفاده می‌برد دریافت و مصادره کرده شد. با منظور این گونه مشغولیت‌های غیرقانونی وزارت کارهای داخلی شهروندان را تاکید می‌نماید که چنین اعتقاد و باوری شخص را به گمراهی می‌برد. برای به دست آوردن درآمد مفت نفران منفعت‌جوی به عمل و کردارهای نامطلوب دست می‌زنند. یک نفر ساکن شهر وحدت منزل اقامتیش را به قمارخانه تبدیل داده به قماربازان شرایط فراهم آورده است. کردارهای غیرقانونی او از جانب کارمندان ریاست گفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی آشکار کرده شد. گزارش در این خصوص کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی با گرفتن اخبارات اپراتیوی یک حالت تشکیل قمارخانه را در شهر وحدت آشکار نمودند. شهروند سیدوف سید سیروجوویچ سال تولدش 1988 در جماعت دیهاتی بزرگبای برونوی شهر وحدت منزل اقامتی را اجاره گرفته به 10 نفر ساکنان شهر وحدت برای قماربازی شرایط فراهم آورده است. هنگام وارد شدن کارمندان میلیسیا و منزل اجاروی نام برده شهروندان حسنوف احمد جان سال تولدش 1979، نبیو محمدی سال تولدش 1978، جنجالوف قهرمان سال تولدش 1975، میرزویو ابوبکر سال تولدش 1985، میرزویو نصیر سال تولدش 1984، میرزویو میرزا رحیم سال تولدش 1989، عارفوف بهرام سال تولدش 1983، اسمتولف قناعتالله سال تولدش 1984، امینوف ابراهیم سال تولدش 1976 و رحمتزاده منوچهر سال تولدش 1992 استقامت کنندگان شهر وحدت مشغول قماربازی بودند. نامبردگان هر کدام صاحب عائله و فرزند بوده جای تربیت فرزندان و به کارهای منفعتناک مشغول شدند. در منزل اجاروی سیدوف سید جمع آمده از اول شب تا صبح با واسطه کارت قماربازی میکردند و بر عوض شرایط مهیا نمودند به سیدوف سید مبلغ معین پرداخت میکردند. در اون خانه که من اجاره گرفتگی زندگی میکردم مقصد اونجا با 10 نفر خاطر خودم 11 نفر کارت بازی میکردیم. مقصد اونجا وارمشی دو کارت بازی میکردیم با پول بازی میکردیم. اونجا وارمشی سری هر بار ما 10 سوم میدادن. ما با بچه‌ها در خانه سعید با شوقی با پول کارت بازی میکردم. وارمشی مثل 10 سومی مثل میدادیم شاید 10 سومی. چند مدت هست که در اونجا بازی میکنید؟ 20 روز شده. وابسته به شخصیت سیدوف سید قید کردن ضرور است که نامبرده گذشته داغدار داشته قبلا 2 مرتبه سود شده است و اصلاح ناپذیر باقی مانده است. اکنون باز برای تشکیل قمارخانه نامبرده را جوابگری جنایتی تهدید میکند. نسبت 10 نفر قماربازان با دسترسی ماده 465 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده آنها جریمه بندی کرده شدند. هرچند طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان بهره بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی روانه گردیده ترتیب گذراندن جشن و مراسم را معین و جهت پیشگیری از زیاده‌روی خرافات و تعصب معیارهای معین کننده را پیش بینی نموده باشد همان قانونشکنی در این سمت را میلیسیا آشکار می‌نماید. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی صرف نظر کردن قانون مذکور را از جانب شهروند پیرو و خالدانه سال تولدش 1978 استقامت کننده کوچه چارگلتپه ناحیه مذکور آشکار نمودند.
حقوق ویران کننده با تشکیل معرکه حاجی بینان، آرستن دسترخوان پرناز و نعمت، پختن خوراک و دعوت میهمانان طلبات قانونی مذکور را ویران نموده است. عین حال طبق طلبات ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده و جریمه بندی کرده شد. همدیاران عزیز، طبیعی است که هدف کارمندان مقامات کارهای داخلی تامین ترتیبات جمعیتی و ولایت قانون در کشور است. در این صورت دلخواه ساکن کشور میتواند به واسطه سهم گذار باشد. در صورت سر زدن این یا آن حادثه و واقعه تلفنی باوری وزیر کارهای داخلی 221 21 21 را فراموش نسازید. خیر، تنصیحات و خانه آباد بمانید.